clear to le ngai thatu te ninga ni chibai le vek ule ni zan lama kalotar lam ta kang khan UEFA Nations League semi-final khel ania tin zanin lama te po inelna nei chun zom ani don bok chu mai ba ka football thuleng te po clear ngai thla kho na in nei le donang o tu trum chu UEFA Nations League semi-final in khel ma sa jok result atangin bultran don ta ila nizana in khel munom taka semi-final game masazoka Germany le Portugal te in matsona Portugal lamin ne na changin final anluta anking poi Germany chu Cristiano Ronaldo goal poimo khung mangin an neya final ro pui takin anin pet kai Allianz Arena German drama semi-final in khel munom taka hian mol nei tu te po kan ti thayang Germany lam hian goal sa trum ko an neya Portugal lam hian goal sa trum som pasari ngot mai nei thungin ball possession le in pass dikonga ero Germany lam an chung nong zoka in khel munom tak le in ne tok tak te po ati thayang he in khel a minute ni na le ka train hun tha kan munga la minute li na hian dinglam sira tanga Joshua Kimika ball dalu chu ut me chung gola alo choya Mase Diogo Costa chon thatakin alo dan sak minute sarina Pedro Neto chon veilam sir tang Cristiano Ronaldo tan ball ada phaya ani hian gola chui ngal ma se Ter Stegen chon thatakin alo dan sak vele minute chong pakhat na ain hera Pedro Neto chon mol veilam sir atangin ball atlan lu puya box sponsor ta tang goal shot anei a hlom teu khop maya goal mau tairo akal lo hlau thung minute song panga na Ronaldo an German defender te veilam sira abum kol noin gola achuya goal mau ta hi po akal lo le che bok minute song pakwana ania Germany in hun thabik an nei box chunga Pavlovic chori bendiason atitluwa penalty beisaya an pharso lawin utme chung gola alo chuya Diogo Costa chon thatakin alo dan sakle man shram ani hemi corner a hian Germany lamin hun tha an nei zui le ngala Leon Goretzka chon gola thatakin achuya Costa bokin thatakin alo dan sakle first half a hun thabik te soitur om zui talawa second half minute somni pasarina mol velam atrain vitine chon ball thatakin across luta Cristiano Ronaldo chon lo chui ma se adwangin ball a control tok lava goal mauta achui man talo ani minute somli pariat na ania goal moi bik kan muta Germany tan velam atrain Florian Wirtz ball atlan lu puya Kimmich tan ball hi adha phei Kimmich ball hi gola adha lut vele ngala ball thlok lut hi Florian Wirtz chon thatakin atau luta sikhat fain atim hi ma a hroi pui zuita ane Portugal lam hian na takin annor le zui ngala hun tha po anin siam no la Bruno Fernandes point a hun tha nei abopel amai ro chon nor ta reng na chu minute chom prukna apoi mo goal an khung ta Ruben Dias a ball pek thazet chu kongkai sau chon thatakin bola atlan lu puya goal shot anei de uthut mai velam kila ball hi moi zet main athok lut tha atim sipur sud na goal anita chia anni Portugal team an phur zui zela an thora po singin minute somruk pasari na goal an khung le Nuno Mendes chuan thatakin box chunga ball atlan lu puya gola chui theina hun tha nei to ma se Ronaldo tan ball hi a chui pheya ti boi tu nei lo Ronaldo hian gola lo chui lutin goal ni goal khatin atim hi ma a hroi pui zuita anne hemi nu hian Germany lam hian an thei top chuin an nor leta goal dang ero alu bel zuita lawa kongkai saule Cristiano Ronaldo te goal khung main Portugal lam hian goal ni goal khatin hne na an changa final hlutak in pet kain atum ni nan champion no moi choi thei turin hun tha an nei zuita anne ti hian he in khela goal khat khung tu an chakna goal ni bok khung tu ni bok Cristiano Ronaldo hian football azin konga goal zakwa somthum pasari a khung tling ta hem maya tin anram tan hian tumzan ni somni inlaning goal za somthum pasari a khung towa ramtana goal khung tambe record asiam chu ati bel cha zui ta zel anne kumsang ni nuwa Germany an nele masak ber ani tabok ti hian Portugal hian anram chanchina final trumli an lu ta final an lu na konga semi final a hen goal song pani an khung towa
heng zinga goal rukte Cristiano Ronaldo khung ni in midang goal khung tur sem sak trum ni anei to bok final an lu na tur konga heng game lia goal som pahnih luta hian Cristiano Ronaldo hi goal riat luta a in rol vek tin ani chu pui hem tak ani kumsom limi ni to chungin an ram tan po final an lu theina tura goal poimo khung tu an ni ta ani heti meglai hen semi final game nu nong zok po zanin hian nei chun zom ani do na zanlai pel dar som pahnih le chan ve a Portugal final a machon tur zon na ni turin MHP Arena Germany a European Champion FIFA ranking a pahnih na Spain le World Champion lo ni to FIFA ranking a pathum na ni mek France ten final lo in chuin anin machon ve le ang Spain hian tun round ron thleng thei tur hian League A a Group A4 a pakhat na ni chung quarter final anin pet ka ya quarter final a hian aggregate a Netherlands nen goal nga ve in pein anin hne to ka penalty peta goal nga goal liak ne na changin semi final hi anin pet kai an machon tur France lam thung hi league round a League A Group A2 a mashroi tu ni chungin quarter final anin pet kai quarter final a Croatia laka first leg ka Sydney fine tloma se second leg ka Sydney fine an hne vele penalty pet manga achak zok zonna awan nei zoka an tanga goal nga goal liak ne na changin semi final an lut ve bok semi final an lu na konga hen Spain hian tlom an nei mi alova trum nga chak toin trum thum an king puite in hne tok pui an nei an machon tur France lam ero trum nga chak toin trum khat an king puite in hne tok pui an nei towa trum ni awan doi zoka an tang to thung semi final lut zinga tlom nga ber an ni bok team pani te football chanchina hian trum som thum pasari zet an loin machon towa Spain hi chungnong hretin trum som pasari an chak towa France hi trum som pathum chak ve to bokin trum sari in hne to ka trin an nei bok anin machon masaber hi kum sang khat zakwa som ni pani April ni som thum khan ani ya hemi trum hian Spain in silify France hi an hne anin machon hnung ber hi kum sang ni som ni pali kum lem ta July ni ko khan ani ya hemi trum hian European Champion Spain hian France hi goal khatin an hne vele bok anin machon masaber le nung bera Spain an chak ve ya France in Spain an hne nung ber hi kum sang ni som ni pakhat October ni som dai khan ani ya hemi trum hian Nations League a France in Spain hi goal khatin an hne ani probability le pandit lam atanga ante ero chun anin tuklang angreng veu maya chak tur zok porin thiam a har sa hle tunge chak zoka inrin te po comment section lama thailang vele donang o inkerizal lamkal san taila football thulenga lut chho vele donang o tun chu kelen Mbappe Paris Saint-Germain chungchang a soidan tangin bul tran don ta ila Paris Saint-Germain UEFA Champions League an champion nuwa ka lober chu kelen Mbappe hi ania Champions League no moi choi adu wangin Paris Saint-Germain chu sanin Real Madrid apan tin an soya ma se azom tak Real Madrid an champion lova a chu san tak Paris Saint-Germain an champion thung tia ka a hlo hle hemi chungchang hen Mbappe chu zo na zo ani Mbappe chon tlang taka soi chon Paris Saint-Germain in UEFA Champions League no moi an cho hi ka thik reng lova Paris Saint-Germain ta na lo khel ve to kanina hen ka in chuang hle ani amai ro chu kha team ta na ka in lan lai khan Champions League no moi kan choi thei lova chu thil hre om tak ani tuna an choi thei hi kalom ma Paris Saint-Germain team a ka thian tele kalo khel pui to thin te chunga kalom ma tuna champion no moi an choi po hi kalom pui hle ani thinlung takin kalom puya TV lamatanga kalo ena an champion che po han lom wangin ka awani tin Mbappe chuan asoi Manchester United lampoin antlar malam thum chak antum chhauzel ni in alanga nizan lama khan English News 10 antarlan dana Paris Saint-Germain atringong Carlo Ramos so senglo antum ngei thu an soi ni in alanga Ramos a agent le Manchester United te chu anin bemek ni in tarlan anni Goncalo Ramos se tun din huna a khel mek na Paris Saint-Germain lam hian a chuak du ani chuan an dan lo tur thu le shal an phal zinga an tel tir to thu an soya United lam po hian ani hi an lo hel ve mek bok awangin an senglu thei mai arinom ni in tarlan anita hetiang kara hian Manchester City lam point ni san lama khan
midfielder thar an nei tur thu an ron soi ta an midfielder thar tur chu Tijani Reinders an ni Reinders si tun din hmuna Manchester City lam hin mimal in rem na mai pialama tlap pahni te po an in rem pui to thu an soi ni hin alanga tu na tanga rei lo te a Reinders si City player ani to don an ni nizan nama khan BBC lampoin hemi chungchang hi an ron tar lang to wa Reinders si City lama kan mudon ti achiang ta City lam hen Reinders mana hian Euro mak da doi samsari vel an seng don ni hin Fabrizio Romano chun atar lang bok Fabrizio Romano atar lan danin English club tena an o mai Joe Bellingham po German lama akal don ti achiang ta in rem na po an nei tlon ting to ni in alang ta Joe Bellingham hen au hnung zain Borussia Dortmund chu azom don na kumnga dai he team tan hen contract azia tur thu tar lan anim bok English Premier League anin pet kai theina turata na tangkai mai Sunderland midfielder hi Premier League lama nilavin Bundesliga lama kan mudon ti achiang ta Telegraph lamin atarlan danin Son Heung-min po achuak ngai don niin alang ta Europa League no moi an choi no ani po hian chho a hre to lo niin tarlan ani bok hetiang ani ta ka chan Son Heung-min hi ama du tu Saudi Pro League lama akal arinom ni hin alanga Tottenham Hotspur lam po hian sum tuak nan ani hi chhuatir an poi ti lo niin alang bok Son Heung-min hi Saudi Pro League lama kan mu arinom ta hle Fabrizio Romano 10 Martin Zubimendi an Arsenal azom ngei don tin lo tar lang to ma se hei chu asoi dik lo thut ve mai thai din alang ta Zubimendi hian nisan lama khan media 10 an kom na kamalam hun tur hi ka soi thei lova nipui transfer kongka in hong tur hi arei don emema tu din muna chan soi thei kala nei ri lo anni Zabi Alonso mai ba ka Arsenal 10 min du ti ka hria then kalom emema tun din muna coach ka ngai nat ber ta zinga mi chu Zabi Alonso hi ani ti po kapom thlape chuwang chuan he team hi kalozom ani point hil mak ani karing lova amai ro chu tun din muna inrem na nei pui engma ka nei lo anni club train khatenen inrem na kan nei to anga lo thin te chu thudik tok lo ani ya rumors mai ani amai ro chu kamalam hun hi ka ti chiang thuai don na tuna tang rei lo te in hre thuayang tin a sei zui bok Manchester United legend Gary Neville point thu thar aron neya nizan lama khan media ten ankom na Bruno Fernandes chungchanga angai dan aron soi Gary Neville chuan Bruno Fernandes a thutluk na hi kaza sak emema ro puipo kati hle ani hian level sang tak khel adu wangin sum atnola chu mai pelama United hi a hmangai ti achiang bok United team tan a khel le zel tur hi thil lo mom tak ania chumi tan chun United lampo hian player thate chu an pek ve angai don anni ka soi om zia chu he team hi anin siam that angai tak meu mewa chumi tan chun Bruno Fernandes san he tlap a cho san lo tur hi bultan na thatak ani bok United lam hian mithar po thatak an senglu nual anga yang tin asoi zui bok Arsenal lam point thu thar an neya nizan lama khanin Benjamin Sesko mana chuan Euro makta doi somriat an the chuatak thu puan ania RB Leipzig lamin aman zat tana an phal hi an puang du si lova Gunners lam hian an phalang tok Euro makta doi somriat chu atum khatnan an the chuak ta phot a ang hle Sesko po hian tlap thar zom adu thu alo sei towa Arsenal lama hian alu arin oma chuti rualin Leipzig lam hian aman zata tana an phuthi an sei thadu lo lai tak hi Arsenal tana thil bo thak lai chu aniri niin alangta Euro makta doi somriat an the chua hi RB Leipzig lam hian engtiangin nge an chan le don ti ero soi aum ri lo thung Liverpool lam point ni jang khan thu thar an neya antlar malam thom chak an tum na konga Rafael Leo chu senglu an tum thu an ron soi vele ta khau mai AC Milan lam hian tu hnaya Rafael Leo hi chhuatir an tum lo thu an soya amai ro chu ama hian chhu apoi ti lo nin tharlan ani to tun din muna a hlut na hi pau million za pakwa vel ni turangai ania Bayern Munich le Saudi Arabia lam te point ani hi senglu tumin tran an lamek ani nipui transfer kongka alawin hon vele ani transfer hi angai nom chho turangai ani Manchester United lampoi ni zan lama khan
Nico Pass chu senglu antum thu anon soi vele ta Real Madrid team ta na lo in lan to thin pass kum som ni mi hi tu din hmuna du tu anga angreng khop maya komo lampo hian aman phu to ka leingam anom chuan shral an poi tilo ni hin tarlan ani to ko top side lam vekin atarlan dana Real Madrid lampoin senglet le an poi tilo ni hin alanga a transfer Thu Leng hi angai nom chhovia win arinom tundin huna United anron lang vele boka Real Madrid nen anin chu turangai ani Gavi point ni zan lama khan thu thar aron nei vele ta media ten ankom na Paris Saint-Germain coach Luis Enrique chu khovela coach Traber ani thu asoi mau mai hei hian hel a hlo angreng khop maya an team en kol mek tu Hansi Flick aya Luis Enrique khovela coach Traber ati hian soizui a hlo hle a chuak don nia thom a len zui ngal ta ka chuan Gavi point thu thar aron neya tundin hmuna chu tumna ka nei lova Barca hi ka hmangai emema he tlap tan hin ka thei to po ka chu areng bokang coach tha ti zong te chu kan nei threwa ke point Luis Enrique hi tha ka ti ve mai ani chumia chunin thil chumi ka soi chon thil ati thleng dang lam don lova he team tan hin ka thei top chuin ka in lan zelang ti hin a soi zui bok Crystal Palace defender an captain ni bok ma gei point thu thar aron neya du tu anei ro chhovio don a ang hle ni sana makhan Inter Milan chu makhalin Liverpool lam chon ani hi senglu antum tur tho tarlan ania kumsom ni palia upa ma gei hi Liverpool emo Italian Serie lam Inter Milan lama hian akal mai arinom tundin hmuna Palace lam hian ani hi chotir an phal lutuk lava aman phu to ka nga leingam anom ero chuan shral an phal turangai anni tundin hmuna ma gei hi pau million somriat vel lai ni turangai ani bok Mauricio Pochettino point Lionel Messi chu aron chan vele ta Pochettino chun mitam takin Major League Soccer lam apan hnuwa Lionel Messi a hlo tling tok lo tin an soi thrin na hei hi thudik tok lo anni Inter Miami hian insiam thatumin thei top an chua chhome ka Lionel Messi omhnuwa Inter Miami hi chu pui tak anni to anni chuti rualin no moi an choi theilo te hi chu an team an lein khuang rol tok lova chumi wang mai chau chuni in ka hria Lionel Messi hi chu dem na tur aum lova an team ta na mi tangkai ani pialama he team khai pa ber ani ya midang po anin siam that chho angai don ani tin Pochettino chuan a soi zui bok Chelsea lam point ni zan lama khanin an forward noni Madueke chu chuatir an tum lo thu anon soi vele ta Sky News lamin atarlan dana tun naya khan noni Madueke hi Chelsea lamin shral an phalzinga atel thu tarlan ania amai ro chu Chelsea lam hian ani hi an project chho zel tura an player poimo ani tur thu an soya chuatir an tumzinga atel lo thu an ron soi chiang ta hetiang kara hin Arsenal lampoin ni pui transfer kongka lo in hong tura Leroy Sané chu senglu an tum thu an ron soi vele ta ani senglu tur hen thei top an chu tur thu an soi Leroy Sané po hen Bayern Munich hi chu san adu thu a soi to ni in alanga tundin hmuna po du tu anei ro angreng khop mai adu tu zinga Arsenal po an ron tel vele ta Fabrizio Romano atarlan danin transfer ki po Manchester City lama kan hmungei don ti achiang ta ni zan lama khan share ki hi City lam hen inrem na nget an nei pui thu le tundin hmuna paper eng motlem te chauti ngai awm to thu an soya tu na tang rei lo te a City lam hen ani hi an senglu to tur thu an soita Fabrizio Romano atarlan danin City lam hian voin lama hian Renser ki man atana an phalzat hi an the chuak don ni hin alanga Leon lampo hian an pom sak don ni hin tarlan ani to mimalin rem nei ro an nei fel towa tlapani te anin rem vele sherki hi City lama kan muto don ani Ses Fabregas po alak chho angreng khop maya be sei pha ba ka komo team season liam ta Serie A che that pui awangin ani hian hel tu le du tu anga hle ni zan lama khan Inter Milan lamchon news train khatin atarlan danin mimalin remna an nei pui thu tarlan ania chuti rolling komo lam eroin chotir antum lo thu le antlap malam pan zela turatana mi tangkai ani tur thu an sei ve thunga Ses Fabregas malam hun tur hi angai nom viavin arinom
Inter Milan coach Inzaghi hian nizan lama khan Saudi Pro League club Al Hilal chu azom fel towa athak tu tur anzong chho na sa hle athak tu tan Inter Milan lam hian Cesc Fabregas lam hi an hoita ani United team tana loin lan to Paul Scholes poi nizang khan thu thar aron neya United team transfer chungchanga angai dan aron soi Paul Scholes mitam takin United team hian transfer an hmang thadon tin an soi thina keika ngai dan tlang takin han soita ila tuna an transfer man dana hi chon faktur ka nei chuang lo anni mithar senglu na turin tun din hmuna sum an nei thanem to ka an senglu tur le an senglu mai tur te han enta ila ke chu ka du khop lo anni ani na taka chon player na ran han senglu le top zen hi thil tru lo tak ani ya Rasmus Højlund atang point kan lo muto anni chuai chonin athasa Victor Osimhen te manto takin senglu che ke chuan ka duwa chor that le pe lo turang player an senglu teu zel hi thil tru lo tak anni manto takin player tha han senglu mai se chu an ti tur tak chu ani ya tuna an transfer kalphung hi chu an dik tok lo tin post ko suan asoi nimin lama Chelsea le Jadon Sancho te anin rem thailo thu kan lo tar lang to ani kha nizan lama khan anin rem thailo chan chu tarlan aron ni ta Jadon Sancho hi azak thailo vereu angreng khop mai lo aphut sang le tuka hei hi Chelsea lam nen anin rem thailo na chu anita Sancho hi tun din hmuna Chelsea team hianin an biak na chuan nizan lama khan Jadon Sancho chungchang hi chiang takin tarlan aron niya Jadon Sancho hi Chelsea lam hianin an biak na chuan lo hi noi khalvel pek an tum ni hin alanga ma se Jadon Sancho hian kar khata pau noi ni le singa vel aphu them maya hei hi Chelsea lam hianin an pom theilawa an hnol tamaka United lama kan lero an ti suita anni enge kan ngai dan hlom le tun din hmuna Chelsea player poimo Kukureya hian kar khata noi khat le sing sari borvel a hlowa kaise don noi khat le singa vel hloin Enzo Fernandez en noi khat le sing riat vel a hlo ve boka Cole mar phei chu noi khat le sing thum vel chau ani bok chuti line season liam ta Chelsea tan game somni pakhata gol nga chau khung to Jadon Sancho an kar khata noi ni singa aphu thi kenge kan ngai dan hlom le Liverpool team tana loin lan to thin Jamie Carragher po angeyom ve angreng khop maya Chelsea team ahmudan tlang takin aron soi Carragher chon he team hi hriat thiam an har sa khop maya transfer hun po lo thling le se anin hral chuak le treu anga mithar an sengnu le treu bokang hei hi team ma son zia anilawa kalphung thar nei zel antuma chu atha tok lo anni club world cup an khel chan tur he chu kumli kalta Champions League no moi an choi wang chau kha anni khati hun laia player an nei that ang chi te le senior player te kha an la omem manager thleng point han enta ula chutiang player chu an la omem in humi alawang he team hian kalpung het le mathlir an nei lova tun hun chau an ngai to thin anni anin leile treu anga an chuatir le treu bokang tin asoi zui bok Marco van Basten point ni san lama khan Dembele chu aron fak khop mai Marco van Basten chan Champions League final a Osman Dembele che dang kha han enta ula pui tak anne khovela player thaberina anti thei tu rangin acheya kate khinber chu Johan Cruyff a thathun lai tak tak kha anne Johan Cruyff khan athiam ma chutiang che chu Osman Dembele an final a khela khan kan mu anne bola chana piang in hlaoma a chuak zel thina chutiang chu mi pakhata chau kan mu thina chu Johan Cruyff kha anne Dembele hi Ballon d'Or dong ngei tur ani tin a seizui bok Manchester United team tana loin lan to thin deni point ni sang khan thuthar aron neya United team in a season liamta antum ber tur aron soi deni hagim botham chon ni zan lama khan Ruben Amorim hen season tharlo tura atum ber tur chu sang tak thlen na tum lo se top 6 emo top 7 a thlen tum phot se chu malam pan na tur chu anni chutiang nelawa sang tak thlen ngal antum ani chuan he team hian malam pan ai hnung ton lam an pan zo kang tin deni chon a soizui bok Spanish La Liga champion lai Barcelona lampo financial thila shrem antok thut mai thainiin alanga nizana makhan news rin tla takin atarlan dana Barcelona hi chui chian anni dona thiamlo anchang ani chuan UEFA season tharlo tura
Champions League stage a point by sign an khel don na chu thilpui tak ani thei don ani round of 16 lu an tumna konga po apui hle turangai ani ya Barca hi financial thila hen anlo diktok lo ani chuan chu tiang chu ma chon thei din hmuna anding ta ani Arsenal team tana lo in lan tor thin David Seaman point ni jang khan thu thar aron nei ya Arsenal team chon ni pui transfer kongka lo in hong tura midang senglu vaktum lem lovin Alexander Isak chu senglu tura adu thu asai Seaman chon Arsenal winger point hi adu dan chu ani ya Alexander Isak hi Arsenal team mamo ber chu ani an senglu theini chon an thange in karing ti in asai zui bok Chelsea lamin ni zan lama po han thu thar an ron nei vele ta ni pui transfer kongka lo in hong tora an player senglu masaber ni turin liam dilap chu Ipswich Town na tanga an senglu tak thu an puanga kumruk dai an hnen cham tora contract an je pui thu an soi kumsom ni paniau pa liam dilap hi Chelsea lam hian senglu tur hen pau million somni an seng ni hin alanga akhel that dana zerin aman hi apung thei don bok liam dilap hi kan riat treu angkhanin season liam ta Premier League a ache chelo khop maya game somthum pasari in learning goal som pani akhung thei ani ache thate ma wang hen du tu po anei sho angreng khop maya atopa ero Chelsea team hi awa nei bera antang zuita ani liam dilap chuan Chelsea team azom thei chu alom thu asaya Chelsea matchop te chu ro pui ati thu le tlapdang ama du tu te po azir chian tho thu asaya atopa ero Chelsea team chu project nei thabera angai thu so hin chu wanga Chelsea chu thlang ani thu asai zui bok chu mai ba ka liam dilap chan trophy choi adu wanga Chelsea chu pan ani zok thu nen asai zui ani ole hati chin hatun tumata ni mai se clear to te ka channel min ngai hlut saka in chunga lom thu ka sei tak meu meu ani like share le subscribe lo man tan min han la pui le ula thungai nom tak te nen kanin mu chho le zel don nia